دایره بلند دادگاه مافی مروان لسر اوشا زیندانی کرنا سلحتین دمیرتاش بریار دیده. دایره بلند دادگاه مافی مروان اروپایی لسر دوزا هفسر اوکی برای HDP سلحتین دمیرتاش بریار دیده. تی چابری کرند دم جمیرین پیش مده اف بریار جیوره راگهاندن. لگور نوشیان دستلاتا ترکیه چابری ناکه اف بریار باندور لروشا گرتنا دمیرتاش بکه کو نجبو وی دوزی لیجبر دوزک دن زیندانی دیه. دادگاه مافی مروان د بریار خویا 2018 هنده دابو خویا کرن دمیرتاش جبر سدمین سیاسی د زندانی ده ترکیه جید به بن پیکرنا خاله 18 همین یا پیمان مافی مروان یا اروپایی تومدبار کربو. دادگاه ترکیه جی گوه ندابو بریار دادگاه اروپایی و دمیرتاش سربست برنده. دمیرتاش دوزک دن بنیزی 5 سالان سزای زندانی کرنی هات سزادان و نهاد سربست بردن. شوابوری پلیسان هفسر وکا کجه و پارلمنتر آبری HDP لیلا گوونگرتن و برم بشاتروری یا نویندا پلیسان دیاربکری. دادگاه توانین گران دیاربکری دوهی جبو لیلا گووند شرچوی آلی پرسینا تروری ده 22 سال و 3 ماه سزای گرتیگاهی ده بسر بریارا دادگاهی جی شوابوری لیلا گوون هاته گرتن. دادگاه دستدما بریاری ده را باید که کو لیلا گوون کن هفسروکا کنگره جواتا دموکراتیک کجه دیا اندام ریخسنا نیاساییه و ریخسنک نیاسایی آبا کریه و ریوه بریا ویجی کریه. دادگاهی درباره لیلا گوون بریارا گرتنی جیدایه دیچار حزیرانا ای سال ده پارلمنتویا ترکیه پارلمنتریا لیلا گوون بطال کربو کو لیلا گوون پارلمنترا HDP یا جول میرگی بوم. درباره لیلا گوون 18 لیپرسین هاتنه تومار کرن. تماشاوان هجا درباره جوینا دادگاه یکیتی اروپایی گری دای روشاد میرتاشو دا وی کارودانین گرتنا لیلا گوون هفکاری من عمر سنمج انقره لگل منه عمر دو رودانین کو باندور لرایا گشتی لترکیه کرنه یک جوان روشا زندانی کرنا سلحتین دمیرتاش بریار دادگاه یکیتی اروپایی هر وها گرتنا لیلا گوون درایا گشتیا ترکیه ده چاواتی نرخاندن اویک فرمو امر بردم باش جمال نه از بنوچه که داوی بنوچه که لزگین دست پی بکم دایره مازن یا دادگاه مافی مروان اروپای درباره سلحتین دمیرتاش تا بریارا خو اشکره کرد لگوری وی بریاره دوی سلحتین دمیرتاش دمل دست بیتا آزاد کرن بریا 5 دقیقان پارێزەرێ سلحتین دمیرتاش محسونی کارەمان bi du tîvîtan biryara dadgeha mafê mirovan a Ewropayê eşkere kir. Mahsûnî Karaman dibêje daireya mezin ya dadgeha mafê mirovan a Ewropayê wekî ku tête dihat çavarêkirin derbarê Selahattin Demirtaş da biryara azadkirinê dayî û biryara lezgîn azadkirina Selahattin Demirtaş dayî. Mahsûnî Karaman dibêje bi vê biryara dadgeha Ewropayê درباره سلحتین دمیرتاش ده همو سوجو توانباری پوچ بونن درو بونن و هاتیه تسجیل کرن کو سلحتین دمیرتاش اف 4 سالن وک جبر صدمن سیاسی وک رهینه کی وک دلگرتی کی ده حبس و زندان ده هاتیه سکناندن دورا محسونی کارمان ده بیجه پشتی بریارا دادگاه مافی مروان اوروپای ایدی تو حنجتا ترکیه نمایی که بیجه بریارات و بریار که داوی و تقص لورا بریار دایره مزن جه 16 ولاتان پکته یعنی دوزگرین 16 ولاتان بشداری دبن و هر وها بریار دایره مزن جه علی حقوقی واجی بریار تقص و بریار داویه ایدی تو itiraz ki jî piştî vê prose îdî tune yani ji aliyê huquqî ve ji loma jî parêzerên Selahattin Demirtaş dibêjin her wiha berpirsên HDP'yî dibêjin piştî ku îdî dadgeha mafê mirovan Ewropayê vê biryara azadkirina Selahattin Demirtaş dayê divê dadgeha Tirkiye demil dest divê da qewsaniyê da divê îdî Selahattin Demirtaş azad bikin tahliye bikin niha Mahsûnî Karaman parêzerê Selahattin Demirtaş li gel çend parêzeran niha li گرتیگاه ادیرنهین لگل سلحتین دمیرتاش و بریاره دشوپاندن نها د توییتا خویا دویم داد بیجه محسین و کرمان دوی اف
بريارك تقز وهر وها بريارك أمرية يعني وقت بريارك فرمانية دبي تركيا تقص بك بينه وهر وها داخواست کو دبي سلحاتين دمرتاش إيدي دمل داس بيتا آزاد كنا براستي باريزرين دمرتاشي همو برپرسن هدفی جی هر وها هفسروک هدفی جی بریا ساعته که آخوی و درباره سلحات نمیرتاشا و گوتو بکو ام لبندینن ام چوارید کن کو ایدی دایره مازن یا دادگاه مافی مروان اروپایی بریا درباره سلحات نمیرتاشا بریا آزاد کرناوی بده هر وها هدفی و پارێزەرن دەمیرتاش دەبێژن وی میناکە سلحەتین دەمیرتاش و بریارە سلحەتین دەمیرتاش ببن میناک ji bo parlamenterên girtî siyasiyên girtî yên din yên HDP'yî û ji bo Kurda jî Kurdên siyasî jî ku di heps û zindanên Tirkiye danin dibêjin wê ji bo wan jî bibe biryareke mînak dibin pêşî Selahattin Demirtaş bêta azad kirin dûra parlamenterên berê rayedar û berpirsên HDP jî ku ji ber sedemên siyasî hatine girtin dibe ew jî demil dest bêta azad kirin ka ji vir rûşin da Cemal wê dadgeha Tirkiye wê vê biryara daireya mezin cîbcî bike yan wekî ku Serokkomarê Tirkiye Erdoğan gotibû ku ger hebe jî heq û hiqûqek Selahattin Demirtaş em ê wê naparêzin û her wiha wê dadgeha Tirkiye jî wê dadgeha destûra bingehînya Tirkiye jî ku IMF tê gotin wek bi Tirkî wê ev jî wê li gorî vê yekê tev bigere wê derbarê Selahattin Demirtaşê ku terorîst pênase dike wê tu biryareke erênî nede. Tabii nîqaş û münaqeşe hebû. Bülent Arınç ku yek ji damezrênerên AK Partiyê bû û her wiha endamê Lijneya Şêwirmendiya Bilindiya Serokkomariya Tirkiye bû gotibû ku Selahattin Demirtaş pirtûka Selahattin Demirtaş behsa Kurdan dike divê herkes bixwîne û her wiha gotibû ku divê Demirtaş jî Osman Kavala jî karsazê Tirkiye ku aktivîstê mafê mirovan e divê bêta serbest berdan bêta azad kirin. Piştî vê yekê Serokê MHP Devlet Bahçeli li dijber ketibû pişa jî Serokkomarê Tirkiye Erdoğan rexne li gotinên Arınç girtibû û gotibû ku yekê bîna Selahattin Demirtaş divê neyê azad kirin lewra hem li gorî Erdoğan li gorî hikûmetê Selahattin Demirtaş berpirs û failê şeş heftê bûyerên şeş heftê cotmeheyê ku ser pêncî kesî hatibûn kuştin ku şer û pevçûnekî çêbûbû li bajarên Bakur bi taybetî jî li bajarê Diyarbekirê Selahattin Demirtaş wiha hatibû tawanbarkirin her wiha Selahattin Demirtaş di çarê mijdara 2016 da hatibû girtin ev 4 sal û mehekî ku Selahattin Demirtaş li girtîgeha Edirneyê jî girtiye wekî ku me got destpêkê da em dubare bikin Daireya mezin a Dadgeha Mafê Mirovan Ewropayê derbarê Selahattin Demirtaş de hevserokê berê HDP da biryara azadkirinê da divê li gorî yasayên Ewropayê Dadgeha Tirkiye vê biryarê cîbcî bike û Selahattin Demirtaş azad bike. Niha ber hiqûqnas û rayedarên HDP dibêjin. Ger Dadgeha Tirkiye wek 2 sal berê carekî dinê biryara azadkirina Selahattin Demirtaş cîbcî nekin dibe Konseya Ewropayê dibe Yekîtiya Ewropayê proseya biryardayîna dorpêçan li ser Tirkiye dibe êdî bixin meriyetê nexwe wê Tirkiye wê cîbcî neke ji ber ku wê bêje biryareka siyasî ye na hal ev li Enqereyê paytexta Tirkiye bêguman wê bîstek şûn da êdî wê rayedar û berpirsên hikûmetê jî wê derbarê vê biryara Dadgeha Mafê Mirovan a Ewropayê da jî wê helwest û reaksiyona xwe jî nîşan bidin her wiha tê çavarêkirin ku bîstek şûn da Partiya Demokratîk a Gelan HDP jî wê bi daxuyaniyeka nivîskî derbarê biryara azadkirina Selahattin Demirtaş jî wê helwesta xwe eşkere bike. بله هفکاری من عمر سرمج آنقره گلمن بو و راگهاند کو به آگاهداری کی بلز دایره مزن دادگاه مافی مروان بریارا آزاد کرنا Selahattin Demirtaş daya spas bote Ömer Ankara. Li parlamentoya Tirkiye civînên komên partiyên opozisyonê li jêr kargeriya karvedanên li hember silatê çûne serî. Serokên partiyên opozisyonê bütçeya sala 2021 heta polîtikayên derve di gelek mijaran de desilat rex nekirin û hişyariyên xwe jî yên li ser mijaran dupat kirin.
لی پارلمانتویا ترکیه ده جوینین داویین سال 2020 ده هر دو سروکین پارتیین اپوزیسیونا ترکیه کمال کلشداروğlu و مرال اکشنر ده جوینین پارتیین خواده لگل روش آبوری و پولیتیکین در و باوی که شلفی تازی لگرینا ده بنچاو ده جی رخنکرن و بو راوستاندنا ویه که بانگوازی لحلبجیرین AKP کرن. سروکا پارتیا ای مرال اکشنر بسر پولیتیکین در و کارودان نشانی ده سلات دا و گود اف حکومت دیپلوماسیه وکی صحبت و محبتا لگل سرکردین دولتان پینا سدکه و ببریار و کریارین خواه رومتا ترکیه ده خادان امنتوی ده کم دکه و هر وها ترکیه داخستنه asla sızadane jî. Amerika Birleşik Devletleri'nin S-400 Biryara dorpêçên Amerîkayê ji ber S-400 ji aliyê desthilat û şîrikê vê yê biçûk ve bi avayekî bêdeng terikandina xalên çavderiyê yên li Idlibê li rojhilatê Deryaya Naverast piştî ku gotin kes nikare tevlî me bibe û piştre jî ji Yekîtiya Ewropayê herîkariya navbenkariyê xwestin hemû jî ji ber bêvîzyonî û têkçûna polîtîkayên dervene. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu jî di destpêka axaftina xwe de sermijarên rojevê de rawestiya û got divê kêmtirîn mûçe herî kêm wekî 3100 lîre bê diyar kirin. Her wiha Kılıçdaroğlu derbarê binçavkirina xwendekarên Zankoyê de jî balkişand ser lêgerîna tazî û bang li hilbijêrên AKP kir. Kılıçdaroğlu got bi tu awayî nayê qebûl kirin ku li vî welatî mirov di binçav de bawekî şilfî tazî rastî lêgerînê were û ev yek dervey mafên mirovahiyê ye. O kadar çaresiz. Gelo keça we yan zarokên we rûbrûyê reftareka wiha bên hûn ê bertekekî çawa nîşan bidin, hûn bi kîjan sedemê wan şilfî tazî dikin û bi vî awayî wan kontrol dikin. We îdia kiribû ku ev yek dere we li derket holê ku hemû jî rastin. Her wiha ev yek bi salan e bi heman awayî tê kirin. Gelo hûn bi vê yekê hêviya edaletê dikin, em tê nagihîjin. Heger lêgerîna tazî bêqedexe kirin, em dê piştgiriya xwe bo vê biryarê ragihînin. Her wiha li parlamentoyê parlamenterên din yên ji partiyên opozisyonê barkişandin ser karvedanên desthilatê û gotin desthilat bo ku kesayetên li hember wan de axivin bêdeng bike rêbazên nû diceribîne û yan van kesan wekî xayîn radgihîne yan jî derbarê wan de doza tazmînatê vedike. Her wiha parlamenteran diyar jî kirin ku li gel vê yekê jî ew dê ji gotina rastiyê bi tu awayî baş de gav neavêjin. Derbasî Bakurê Kurdistanê Diyarbekirê bizanibin ku rewşa arûsa koron li Bakurê Kurdistanê çawaya hevkarê min Mahir Yüksel li gel min e. Mahir tê ragihandin ku xelk li Tirkiye baweriya wan bi vê vaksîna ku ji Çînê hatî tune ye. Ji sedî pêncî zêdetir naxwazin vê vaksînê heta bikar bînin. Her wiha ev çendîn rojin ku nexweşên vîrusa korona kêm dibin li Tirkiyeyê li Bakurê Kurdistanê. Agahdariyan ji te werbigirimê herîn û Mahir ferm. Belê em behsa vaksînê bikin derbarê vaksînê de pêşketineke nû heye hat ragihandin ku beriya sersalê ji bo kirîna vaksîna Pfizer-BioNTechê di Tirkiye bi heman kompanyê re peymaneke imze bike ji aliyê rayedarên kompanya Pfizer-BioNTechê ve ev agahî hatiye ragihandin. Ev tê wê watê Tirkiye beriya sersalê dê bi vê kompanyê re peymana imze bike lê heta sersalê dê tenê vaksînek li Tirkiyeyê bêbkaranîn ew jî vaksîna ku ji Çînê hatî kirîne piştî 25 berfanbarê dê li Tirkiyeyê wê were bikaranîn lê ji berî wê jî ti vaksîn hetan ha nînin piştî sersalê li gorî bandora vaksîna Çînê dê Tirkiye ji xwara nexşereyeke nû ji bo kirîn û dabînkirîna vaksînê amade bike li gorî bandorbûna vaksîna Çînê ve li deveyekê bide pêşiya xwe ji xwe Tirkiye dibêje vaksînên biyanî ji bo wan heta dawiya adarê pêwîst e piştî adarê ew navkirin ku vaksînên biyanî bikirin ji ber ku heta hingê dê vaksîna Tirkiyeyê amade be lê heta hingê dê ji bo vaksînê din jî di kompanyê navnetewî re dê bi têkiliyê de be û heta niha jî ji Çînê 5 milyon doz vaksîn hatiye kirîn û 25 heyvê pê de jî dê ev vaksîn werin bikaranîn. Gelo çima di nava raya giştiya Bakurê
کردستان و تبعیت ترکیه داجی هم بر واکسینا پیشدارازی که لاف پیشدارازی هدیه تگوهرین چما تگوهرین وکی کوته زانین ویروس کرونا هات را گاندن کو لبریتانیا لانگلتره راستی موتاسیون هاتیه و جساده هفتی گوری بره باوای که بلستر بلاو دبه توشبون زیده تر بویا و یکی دناورا گشتیا ترکیه دا باکره کردستان دا جی ماترسی یک درخستیا هولی ماترسی بلندتر بویا جبر و یکی جی هنکی او پیشدارازین هم بر واکسینه شکستن جبر کو ترس زیده تر بویا لدی ساجی هم کارم بیجن کو دناوا را گشتی دا جعالیه تگیشنا واکسینه و تبلیغ کیا باشک بیجا عمل خواه بدن باشک بیجا جی عمل خواه نادن جبو و اکیجی رایدارین دولت دناوه هنک خباتان دانه تا اماجا کرن که دما واکسینا چینه وره بکارانین ده رایدارین پلابلنتین دولت در کون پیشبری اکرانان و جبو که باوریه بدن خلکه راست اویجی و واکسینه لخواه بدن بکار بینه جبو که رای گشتی جی و واکسینه بکار بینه هر وهاج عالیه وزارت تندرستیه و دبکو رکلام داناسینه ورن کشان و جبو رای گشتی ورن بلاف کرن جبو که اف پیشدارازی همبر واکسینه ورش کراندن درباره دیاربکر ده هنک آگاهی نوهنه آگاهی ارینی هنه لگوری آگاهی کردستان 24 بدست خستیه رایدار فرمی نخوشخانه دیاربکر دبیجن لدیاربکر د نخوشخانه ده رجاء تجابون داکتیا بن جساده شستی وکی کتزانی توایت ترکیه اف رجاء جساده 68 لدیاربکر اف رجاء کتیا بن جساده شستی اف جی وقت پیشکتنه که ارنی تی دیتن و تی آماجه کرن که حتی 25 سه رجاء اف راش و ثابت دومل دیاربکر بگه قناقه که گلک باشتر بله هفکار من ماهر یکسل لسر روشا ویروسا کرونا بطایبت لباکوری کردستانیش دیاربکری الگل تماشاوان هیجا امج دیاربکری تین حوليري اکترک درامایا سوری سردانا حوليري دکن داکو خولن فربونی ین اکتریه پیشکش بکن هفکار من زردش همیج فروخانه حوليري الگل منه زردش بگومان اف مجارکی بالکش فیربونا روشا اکتریه آگاهداریان شتور بگرم زردش فرمو دنباش جمال دنباش بومینه رانجی اکتر نافدار و در هنر سوری ناصر مرقبی کو گلک نافدار سر آستا سوریه ولاتین عربی جارا یکم سردانا حولی را پایتخت که جبو انجام دانا خلک راهینان جبو اکترتیه جبو گنجن کل حولی را دیمینن به هماهنگی وزارت روشنبیری و دوست و حوال نوی بیگمان بریان هاجی کو چندین اکتر نافدار ین سوری جی هاتنه حولی را هری ما کردستان سردانا هری ما کردستان کرنا امنال فرقانه دولتی هوليري نه جه پیشوازی دوست و حوال نوی و تی پیشوازی کرن استاذ نصر مرحبا اهلا وسهلا فيك صوت التلفزيون بخير بي بهولير امانجي سردانكتن ايا تشيو لتبي تشي بلاي العاده الفنان يعني سرتا هنرمندان هسرتا گشتیم اما بو فرقانه که هستم کد که سردانی مالی دوم دکم لو پیشوازی جوانه و گرمه و گشتنی دوستان و کسانی گملیان خوش دوید اما لا هوشاری هوليرين چروکه لو دستی بکرد که با مزراوی که هانی او بهرمندانه دادات که بو اوی که کورسیشن بو بکنه بو گنزان لهوليري بو اوی که پرباتوانا کانیان بدنی اما خوشحالین بو پیش بسونه برای وزیر روشنبیری لیریا او دست بشخری که کراوه لهمان كدا رزامدي شي دوا دسمان كدوا بمكاروا ايما لروي كدايوا لسك بروجكا كادكن امانجي سردا امانج من لم سردان بريتي بو اوي كاريشي تايبت بو هولير رولكاني هولير كاين سبارت با هنري نواندن شانو بيد ياخذ كاري تلفزيون وسينما بيد فهمي ايوا تايبت بو غالي كردستان تشابو بو بيكاوي كم زار سرداني هولير دكي سبارت با غالي كرد بقشتي بمن يسلكون مسار الفن خاصة اوانيش كواري روي هنريانغتو دبرك همو ما في اكتان هيل جاندا كوا بشويشي بخوشويستيو ازادانو
داهێنەرانە بژین زۆر سپاس بۆیەوەش اكتر ودس به هنر كريجنجن كورد جبو دكتور يا استاذ ناصر مرقبي شد بيجن ام بخير هاتنا يتكن بقلقي كيف خوش انه بيرو دقها ان شاء الله ما بهفدورة كاركي قلقي باش بلقن شبو خلقي باشورجي وخلقي من روش هفال هيدر ايقو حزب مجالي اكترية هي ودراما بيشخ امين هونجي قالك دواري ميكوب دا سركفتنا ونوقولا ونواتنا بيشون اري والله اوش بدايتي قالك سباسي استاذ ناصر دكم هاتني وي لهوليري وياردمي وي بمرة وقالك سباسي قناتي كردستان 24 دكم كاروان قالك سباسي وي دكم وان شاء الله تشتكي تشيك شكله هوليري شيء بخیراتن بله جمال وک ودید کوبریان هاجی چندین اکتر و در هنر نافدار یعنی سوری برای خودانه هرما کردستان و تایبت هولیر نهاجی ناصر مرقبی هاتیه لهولیر خلک راهینان جبو اکتر تیا گنجان انجام بده بیگمان دروژن پیش داجی اما و خل پیشانی بینرامدنه بله سپاس بوت زردر سپاس بو ناصر مرقبی اکتر کو خلک فربونا اکتر یجی لهولیر دی آلیکاری بک کوجه فروخانه هولیر الگلمم لپارێزگاها دێرازۆرێ دتەقینەکە دەسەرۆکە ئەنجمەنا خۆجیهی باژارۆکێ ئەلکبر هاتە کوشتن ڕەوەنگەها سووریا